Arimi kuuma kaunti ya Naikuru ni magunikite na uteithio wa fertilizer kuuma kuri Thirikari ya kaunti. Fertilizer ino iria ni muthemba wa CAN no ihuthike hari mimera yothe kuri arimi a kahua mahotete kumihuthira na kuongerera magetha mao. Kuringana na Governor Lee Kinyanjui, kuitukira ruhonge rwa wonjoria na thothaiti ni mahotete kuheana mashini cia gukonyora kahua o hamwe na miungurwa ya kahua na arimi mwena wa Bahati na Subukia ni majiriirie kuona umithio wa kahua kao. Nimepelekwa na chairman wenyu kuona ile miche ambayo mmekuwa mkikuza na pia ushirika ambaye tumekuwa naye baadhi ya county na pia cooperative yenyu. Na nimefurahia kusikia tangu tuanzishe hii cooperation tumeweza kupatiana 25,000 seedlings. Ithei cia kahua na thothaite iria cigunikite ni hamwe na mutugati, demu, wikurie, kuria ninge kuri na mifango ya guteithiriria thothaite ica ikuhi. Production was good due to favorable weather. Our society's production was as follows. Jumatatu wali produce kilo 1658. Arimi mwena-ini wao ni meraniire gwikirira kio migunda-ini yao niguo wigithia ucio wa Thirikari ya kaunti ndukorire thi gukumagicokia ngatho nundu wa uteithio ucio. Yale mambo umetutendea katika sub county yetu ya Bahati, hakuna mtu anaweza kuwa na doubt yeyote. Hasa sitaki kunena yale yametendo hapa kwa sababu ama beneficiary. Itanya inene ria mihang'o ino ni gutigirira arimi ni magunika na magetha mao na njira nene. Ngiribotera Kameme TV, ritora kwani Wanjiru wa Foro.